Akasithi esandleni somusa somusa Jesu Christi le ho seng wa letsatsi la kajeno ke ho seng ho hotle ke ho seng ho entsweng ke Jehova ke kopa re ketametseng ba bohle ho ntate modimo ka thapelo amen ntate ka lebitso le matla la morena Jesu wa Nasareta modimo wa rona ya halalelang lo seng wa letsatsi la kajeno re ya o halaletsa modimo wa rona ya phahameng re tlodisa lebitso la hao modimo wa ka dipokodi ya o tshwanela o lokile o motle ntate wa ka ya tshepala o ya halalela boholo ba hao ya makatsa lerato la hao ya makatsa modimo wa ka ya lokileng ntate dipokodi ya o tshwanela modimo wa ka lokileng modimo nnosi ntate wa ka ya tshepalang ke ena tshebeletso modimo wa ka lokileng o seng wa letsatsi la kajeno re ilaeletsa diatleng tsa hao modimo wa ka lokileng iponatse modimo wa rona itlotlise modimo wa rona ntate re hloka boteng ba hao modimo wa ka ya halalelang re hloka ho utlwa ditwitsa hao modimo wa rona re hloka ho utlwa wena o itsamaela lo seng wa letsatsi la kajeno ka go tshebeletso ya hao bua le maphelo a rona moya o halalelang leaders re guide modimo wa ka ya lokileng be the center modimo wa ka ya lokileng ka go tshebeletso ya hao re hloka ho utlwa wena o bua le maphelo a rona modimo re hloka wena o re tsoseletsa ntate wa ka lokileng lo seng wa letsatsi la kajeno re tlatse ntate wa ka lokileng ka matla a matjha modimo wa rona re tlatse ka matla moya o halalelang ho rene modimo wa ka ho busa wena lo seng wa letsatsi ka go tshebeletso ya hao modimo wa ka ya lokileng ka lebitso le matla la morena Jesu re ya leboha moya o halalelang thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus hallelujah hallelujah re ka dula fatshe hanyane amen ke rata ho amohela phutheo yohle ka lebitso la morena Jesu le amohetso bana ba morena ka ntlong ya Jehova lokolohang le ikutlwele le mo hae amen ke kopa ho bona be e leng ngwana ba qalang ho ba teng ka hare tshebeletso ena be leng la mathomo ba teng ka go tshebeletso ena kopa ba bona ba phamisa matsoho fela ba qalang ho ba teng ka go tshebeletso oh hallelujah 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 re leboha ntate modimo haholo boteng ba lona ka go tshebeletso le amohetswe ke mo hae ikutlweleng le hae lokolohang ke ka ntlong ya Jehova ke ka mo re sebeletsang ntate modimo ka teng amen re ya leboha amen ba leng aufi le bona le kana ba fa la ba dumedisa fela amen re ya leboha hallelujah nakong ya jwale ke tla nakong ya di announcements amen re sa hopotswa ka taba ya ho boloka melao ya COVID-19 amen re dule re apere di mask tsa rona re sie distance between batho ba leng pela rona batho ba ka dulang ba tamelane ke family fela and then re dule re sanitize matsoho a rona amen and then e latelang tsebiso ke ya kids ministry e butswe ka Yellow Hall ka half past 10 and then youth ministry le yona e butswe ka mo Green Hall ka 10:30 and then e latelang ke WhatsApp prayer ka la boraro le leng le leng hona le WhatsApp prayer ka hona le prayer mo WhatsApp ka 6:00 so re kopa ba ina le join amen and then e latelang small groups dia kopana ka Yellow Hall kamera service amen and then hona le leadership training
ka di 20 kgweding ya bo 11 2021 e tla be le Saturday e thoma ka 9 o'clock go fihlela ka 1 o'clock. Amen. And then go na le fundraising ka di 28 to 26 November. And then ya mafelelo go santsane go na le SOS fund. Menehelo ya lona e amohetswe bana ba morena go thusa batho ba hlokang, ba bang ba lahletswe ke mesebetsi, ba bang ba na le ditlhoko ka ho fapana. So menehelo ya lona e santsane e amohetswe. Amen. So nakong ya jwale ke tlo nehela worship team and then ba tlo re binela di chorus tse pedi. Amen. Hallelujah. Can we stand up in the house of the Lord? Look at your neighbor. I know they are far from you. Say, are you happy to be in the house of the Lord? And say, neighbor, are you happy to be in the house of the Lord? I can't hear you, man. Say, are you happy to be in the house of the Lord? Hallelujah, hallelujah. Are we ready to dance for Jesus? Are you ready to dance for Jesus? Aye, man, let me see you jump. Just jump, just jump. Just shake yourself, shake yourself, shake yourself. I can't see you, shake yourself. Sawubona Jesu, siyakubingelela, sithi bayethu onyama yezulu. Sawubona Jesu, siyakubingelela, sithi bayethu onyama yezulu. Sawubona, sawubona Jesu, siyakubingelela, sithi bayethu onyama yezulu. Sawubona Jesu, Sawubona Jesu, sawubona, siyakubingelela, sithi bayethu onyama yezulu. sawubona Sawubona Jesu, siyakubingelela, sithi bayethu onyama yezulu. sawubona Jesu, siyakubingelela, sithi bayethu onyama yezulu. sawubona Jesu, siyakubingelela, sithi bayethu onyama yezulu. sithi bayethu Nkosi yami habe Jesu yebo That's what Jesus. Akasithi uMujehova evula iminyango, uMujehova evula iminyango, akekho ongavala. Esithi uMujehova evula iminyango, uJehova evula iminyango, akekho ongavala. esithi uMujehova
sithi baleka 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 ngenyawo zombili ay sithi baleka baleka ngenyawo zombili sithi Asa. Oh Jesus, shaya izandla awuthi hallelujah, awuthi hallelujah. Amen. Kilauloa kimoya kitsamaiswa kimoya hakiketi hakihlangi kilauloa kimoya kilauloa kitsamaiswa kimoya hakiketi
Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Under your shelter, oh, cover me. Cover me. Cover me under your shelter. Oh, cover me. Oh, cover me. Cover me. Hey. Cover me. Yes. Under your shelter. Under your shelter. Bazalwane akukujes angeka kulungise yebo ngiyazi yebo ngimbonile haleluya akukujes angeka kulungise yebo ngiyazi bazalwane akukujes bazalwane akukujes angeka kulungise yebo ngiyazi yebo ngimbonile bazalwane akukujes angeka kulungise yebo ngiyazi Jesus, he's coming again. For Jesus, he's coming again. And when he comes, will he find you? And will you be ready for him? Jesus is coming again. Jesus is coming again. Hallelujah. Jesus is coming again. And when he comes, will he find you? And will you be ready for him? Don't wait for tomorrow. For tomorrow to change your mind. For Jesus may come
nakong ya jwale re tla nakong ya monehelo. Ke tlo kopa mabishop Temeki ho tla ka mo pele ho tlo fetisa tshebeletso ya monehelo. Amen. Kima ni Jesu, Kgomotso ba Jesu, yena udi ratani bu sifela. Kima ni Jesu, Kgomotso ba Jesu, yena udi ratani bu sifela. Bontate le batho ba batjha ka lebitso le leholo la mopholosi wa rona le Jesu Kriste. Amen. Re leboha Modimo kapa re leboha Ntate Modimo ho ba teng sebakeng sena. Pele re ka nka monehelo ke kopa re baleng mona ho Diketso chapter 20 verse 35. E baleha tjena, ke le bontshitse nthong tsohle hobane ke ka ho sebetsa jwalo ho tshwanetseng ho thusa bafokodi le ho elellwa taba tsa Morena Jesu yeo a iboletseng ka sebele sa hae ha a re ho neya ke leseho le fetisang la ho fuwa. Haleluya. Ho neya ke leseho le fetisang la ho fuwa. Ke dumela hore ha ona le ntho e ratang kapa ha ona le motho yo mo ratang, o etsa ka bojohle hore a bone hore o a mo rata. Ha ona le ntho e ratang jwale ka tshebeletso, ke tshepa hore o etsa ka bojohle hore o etse se tshwanetseng ka ho bontsha lerato la ntho eo. Modimo o ratile lefatshe hakalo a ba a re tella mora wa wona, a re neya e le yena fela hore a tla lefatsheng a tlo batla lo pholosa hohle ho timetseng, a tla lefatsheng hore ha re dumela lebitsong la hae re newe tokelo ya ho ka bitswa bana ba Modimo, lerato, neo. Haleluya. Ke ka hore tshwanetseng re sebetse, ha re se re sebeditse re tlise tse tshwanetseng ka hare ho ntlo ya Ntate Modimo. Ha o nahana o hopola e re ke se ka bua ka wena, mohlomong wena ha o jwalo, e re ke re nna he ke ne ke sena Modimo tlase lefatsheng, ke ne ke le moditjhaba, ke le hole le dilekane tsa Israele, empa itse hobane ke dumele ka ba ngwana wa Modimo, ka ba mojalefa ha mmoho le Kriste, hobane ke ne ke na lerato la hore ke amohela Morena Jesu botebong jwa pelo ya ka. Haleluya. Ha ke tsebe wena, o dutse le molekane wa hao, o dutse le bana ba hao, o a ja o apara, ba teng ba sa jeng, ba teng ba sa pareng, ba teng ba sena moo ba dulang teng, empa o teng. Hoseng ha letsatsi la kajeno re tlo nehela seo se lekantshitseng pelong ya hao, e tlo nehela Modimo ka sona, o tlo fumane leseho. O re mopesaleme lehlohonolo le mohau di ntse di ntatela ka ditshiu tsohle tsa ho phela haka. Ke ne ke sa rere, ke ne mpa ke kgothatsa fela hore tlo nehele ka seo o nang le sona. Ha o na le lerato la hore ke ratilwe le nna, ke seo ke leng sona, ke lerato la Modimo,
leo a le bonahaditseng sefapanong. Ha re rapeleng, ntate ke bana ba hao ba santsane ba tlo nehela hlonolofatsa e mong le e mong. Modimo wa ka, ba tle ba ke ba hopole Golgotha mo lerato la hao le bonahetseng teng, mme le tjhesa ka mehla. Re a leboha ka Jesu Kriste morena. Amen. Hallelujah. Re a leboha mama ka tshebeletso ya monehelo. Amen. And then re tlotla nakong ya lentswe, nakong ya jwale ke tlo nela worship team, and then ba tlo worship. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. It is such a blessing for me to be in the midst of the presence of the Lord in this place. Hallelujah. I'm always so blessed when I'm invited to come and minister. Amen. My name is Mabo Matlala, and I am a worshiper and a recording artist. I think some of you will remember me. Hallelujah. Can we wave our hands for Jesus? He is worthy to be praised. Hallelujah. Are you ready to worship the Lord? He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the great Messiah. He is the King of Glory. He is called Wonderful. He is called Counselor. The government shall be upon his shoulders. Hallelujah. Hallelujah. When we read in the book of Revelation chapter 19 verse 1, John the Baptist, he says, and I heard a voice of a great multitude, and they said, Hallelujah, hallelujah, salvation and power, glory and honor belong
to the Lord our God forever and ever. Hallelujah. So when you say hallelujah, hallelujah, you are giving the Lord your highest praise. Hallelujah. When you read further down, it says that he says, I heard the 24 elders and the 4 living creatures who are seated around the throne, and they were saying hallelujah, hallelujah to the one who is seated on the throne. Hallelujah. So we are going to stand up on our feet and sing the song that says hallelujah, hallelujah, and we worship our God. I want you to forget about your problems or your worries. I want you to take your worship and direct it to the one who is seated on the throne. Hallelujah. Remember right now as we speak, the 24 elders and the 4 living creatures and the angels, they're saying hallelujah, hallelujah, hallelujah to the one who lives forever and ever. Can we join heaven and worship him? Can we join heaven and worship him? Can you pray strength? Hallelujah. 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 We say hallelujah, hallelujah.
We worship you, God. In the midst of the storms, in the midst of pain, we lift up our voice and we say, Father, you deserve the glory. Father, you deserve the glory. Come on, open up your mouth. This is a moment to give him the glory. We worship you, God. We worship at your throne. Holy, mighty, glorious, holy, eternal. You are holy. You are holy. We worship you. Yerebo shakala bababasia. Riba bababa shekele bababosaya. The Lord lives forever. The Lord lives forever. Blessed be our rock. Let the God of my salvation be exalted, be exalted, be exalted, be exalted, be lifted up, oh God. We say hallelujah. We say hallelujah this morning. Receive all the glory. Receive all the honor. We worship you, God. Thank you, Jesus. We are in your presence. We are in your presence. He is saying, be still and know that I am God. He is saying to you, be still and know that I am God. I know you are going through problems. I don't know what you're feeling this morning, but I hear the Holy Spirit say, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Let your eyes be fixed on the one who is your source, on the one who is your hope, on the one who is your strength, on the one who is your healer, on your salvation, on the one who is the deliverer of your soul. Be still and know that he is God. Do not worry about tomorrow. Do not worry about what you will eat. Do not worry about the roof on your head. Do not worry about the clothes that you will wear. Be still and know that he is God. We thank you, Holy Spirit, for speaking to us this morning. Jehovah is your name. Thank you, Jesus. Jehovah is your name. Oh God. Jehovah is your name. Jehovah is your name.
Yes, Lord. Can we all pray? Rekarapela. Father, in the mighty name of our Lord and Savior Christ Jesus, let's all pray. Let's all pray. Let's all pray. Arapeling. Kalibitso le matla la Jesu wa Nazareth. Modimo wa ka hayo ya tshwana kana le wena. Holy Spirit, re phahamisa wena, my God. Hobane ntle ha hao Jehovah, there's nothing that we can do. Ke ka moo modimo wa ka re ikokobetsang pela sefatlhego sao ka lebitso le maatla la Jesu wa Nazareta. Riba kata la manda raba sianda raba shkaraba baba rekete le mende rebe sianda raba manda raba siekete lebe rakata la manda raba shkaraba baba mondo robo sianda raba riba kata la manda raba siende rebe manda raba siokoto lo mondo robo shkaraba baba baba manda raba siende rebe shkarababa ribo koto lo mondo robo manda raba siende rebe shkarababa riba kata la manda raba siende rebe shkaraba remende le rebe sianda raba shkarababa mondo robo siya kata laba rekete le mende rebe sianda raba rakata la manda raba siyo koto lo mondo robo shkarababa modimo re phahamisa wena hayo ya tshwana kana le wena boholo ba hao modimo wa ka bo phahami Jehova wena wa re lwanela wena wa re fenyetsa wena o tseba tsohle wena wa halalela modimo wa ka ke ka mo re tlisang ditlhompho re tlisang tlotloganya re lebisa ho wena modimo wa ka hobane wena wa halalela hayo ya tshwana kana le wena modimo wa ka le ho seng ha tsatsi la ka tjeno re sentsene re ikatumetse pela sefatlhego sao ka lebitso le matla la Jesu wa Nazareta re tseya karolo modimo wa ka ke ena tshebeletso re bia pela sefatlhego sao re modimo wa ka dithoriso di o tshwanetse modimo wa ka prepare our hearts utlwa lentswe la hao le buisana le rena. Father, we thank you in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. In the mighty name of Jesus. Ribakata la mandaraba sharababa. Rimandala rabasi yandaraba. Rokoto lo mondoro. Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Moyo Halalala. Father God, Jesus. Yes, Jesus. Touch them, my God. In the mighty name of Jesus. 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 Holy Spirit. Jesus. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. We are nothing, my God, before you. In Jesus' mighty name. Yes, Lord. Kalibitso le matla la Jesu. We thank you, Holy Spirit. Thank you, my God. Jesus' mighty name. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Ke a le dumedisa ka lebitso le matla la Jesu wa Nazareta. The Lord is good.
Hallelujah. Re leboha Modimo for what he can do, not what we can do, but what he can do through us. Hallelujah. Amen. Sometimes re na le ho tata. Ka nako tse ding we tend to be in a hurry. Re batla hore he re fihla in the presence of God, We want, as we get into His presence, and then be se re ya matha re ya suta ho yena, we hurry and quick move away from Him. before we could even hear hore yena o ya kae. Pele re ne re ka utlwa hore where is He taking us? And then ke phoso e kgolo e ratang ho e etsa. It's a major mistake that we usually do. Hallelujah. Amen. But tlameha re ithute But we need to learn hore ha o fihla pele ha ntate wa hao, that when you come before your Father, you set time aside. o behella nako ka thoko. Hallelujah. Amen. O kgone go enjoya go nna in the presence of your Father. O tlo tsebe ho natefelwa ho ba boteng ba ntatao. Hallelujah. Amen. We need to learn that. Re hloka ho ithuta seo. Modimo a re thuse. May the good Lord help us. Hallelujah. Amen. Re a leboha praise and worship. We thank you, praise and worship. Ke mohau wa Modimo. It is the grace of God. Ke kopa re ba shapela matsoho. Shall we clap our hands for them? We thank God. Re leboha Modimo. Hallelujah. Amen. Because of tsiung tse re phelang ho tsona. Hobane in these days that we live in, People sometimes ba sebedisa mantswe a bona ho bina, batho ka nako tse ding they use their voice to sing, but only tsela ya bona ya ho phela ha e tsamaisane le se ba se binang. but their way of life does not correspond with what they But sing. Mama re a leboga. We thank you, ma'am. It is the grace of God. Ke mohau wa Modimo. Hallelujah. Amen. Ke kopa re mo supporteng Shall we support her a sentsene a launcha album. as she's launching the album? Hallelujah. Amen. A re yeng re mo supporte. Let's go and support her. Amen. Amen. That mmereko wa Modimo kgono tswela For pele. the word of God may continue. Hallelujah. Amen. Because of it is important that re supportane. Hobane ha o kgonahale that re tle re tshehetsane. Ho bohlokwa hore re tshehetsane It is important that we should support one ka another mehla le matsatsi ohle. every day. Hallelujah. Amen. Ke kopa re lentsweng la Modimo. Could you go to the word of God? Re sentseng re tshwara sehloho se reng radical hope. On the subject that says phetoho ya tshepo ya e fetolang. Tshepo e fetolang. Radical hope. Hallelujah. Amen. E seng tshepo fela, Not just a hope, but tshepo e fetolang, e changeang motho. but a radical hope that is able to change someone. Hallelujah. Amen. Hangata batho, Most of the time people, especially tsiung tse re phelang ho tsona, haholo in these days, re tsamaya ka pholoso e we, leng hore ha e fetole maphelo a batho. we walk in the salvation that does not change people's lives. Hallelujah. Amen. Ke ka lebaka leo It is for that reason batho ba bangata most people ha ba sa ba le tshepo ho morena Jesu, no longer have hope in Jesus, ka lebaka la hore because in most cases ka nako tse ngata, ho shumaelwa what is being preached, a se pholoso e fetolang bophelo ba motho, it's not the salvation that is changing people's lives, but ke pholoso e etsang hore motho a khone ho sustain ho phela fela. but the salvation that enables you to just merely live. That's why people are running all over, Ke ka hoo batho ba matha hohle, ba ya tulong tse tsohle tse, to every place that they can go, ba batla thuso, looking for help, seeking for hope, ba batla tshepo, ba batla tshepo all over. seeking for hope. plekeng tse Hallelujah. tsohle. Amen. But tshepo e teng ntlong ya Whereas there is Jehova. hope in the house of the Lord. Ngwana morena tshepo e teng ntlong ya There is Jehova. hope in the house of the Lord. Hallelujah. Amen. The word radical Lentswe lena phetoho, hera hore o fetoha maemo a dumela a sa it dumele. means you change by force. Bona ke matla. It is the power. Hallelujah. Amen. Ke lentswe le leng hore it has to do with action. It's the word e tlang le ketso, Ha se lentswe fela. not just a mere word. Hallelujah. Amen. Lentswe la Modimo le re tumelo e senang diketso e bjang The word of God says faith without works is
dead. is dead. Is she? Hallelujah. Amen. And then tumelo e tsamaya le tshepo. Now faith goes with hope. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tumelo e tsamaya le tshepo. Faith goes with hope. Amen. Amen. That's why he re hlalosa lentswe le radical hope. Ke ka hoo ha re when we explain the word phetoho e tjhentjhang, It is an extreme faith beyond logic. Ho fetisa kelello. ke tumelo e tibileng ho fetisa kelello. Hallelujah. Amen. Ko re ka bohlale ba ka, With my wisdom, a ke kgone go e I tshwara. can't get hold of A it. ke kgone go e jara. I can't carry it. Amen. Amen. But ke tumelo e fetisang ka mokgo ke nahanang. But it is the faith that surpasses my understanding. A re ye lentsweng la Modimo. Let's go to the word of God. Colossians chapter 1:27. Bakolose ba pele, 27. Bakolose chapter 1 verse 27. Ke sebedisa phetolo ya NIV. Mama hatsi ya moneelo mo. O bua mantswe a re, My bishop said these words. ke ne ke le eng? Whom was I? Hallelujah. Amen. Ke ne ke le eng? Ke ne ke le moditšhaba. I was just a foreigner Ke phela fela. living Mara merely. ka baka la lerato le. But because of this love, Ka baka la lerato le. because of this love, Ang atametsa. he brought me closer. Hallelujah. Amen. So ke tshepo e re nang le yona go yena. It is the hope that we have in him. A re bale. Let us read. To them God has chosen to make known amongst the Gentiles Ho bao Modimo o kgethile ho ba tsebisa ka hara baditjhaba. the glorious riches of his mystery, Letlotlo la hae le ruileng kganya la le patueng. which is Christ in you, E leng Kreste ho wena. the hope of glory. Tshepo ya kganya. Which is Christ in you. E leng Kreste ho wena. Jesu o ka hare ho nna. This Jesus in me. Hallelujah. Amen. Letlotlo le nepatilweng The hidden treasure. has been revealed unto us. Le senotswe ho rona. Logo bo go fihlaele. That what was mystery. Se ne se patilwe. That what was a mystery Se hlahisitswe. has been revealed Mo ho rona. unto us. Ke eng se What patilwe? is it that was hidden? Ke Jesu o a leng hare ho It nna. is Jesus in me. O e leng tshepo Who ya is ditjhaba. the hope of all nations. Hallelujah. Amen. Ke tshepo ya He is the ditjhaba-tjhaba. hope of all Ke kganya ya nations. The lefatshe. glory of the world. Amen. Amen. So what has been hidden from us? Jwale se neng se patuwe ho rona, It has been revealed. se senotswe. Hallelujah. Amen. And then ke Modimo o a se senotseng. It is God who revealed it. God has chosen to make it known to us. Modimo o kgethile ho itsebisa ho rona. Bona re ne re sa tsebe. We didn't know. Yeo, ne re phela fela. We just Re live kena re tswa. going in Re sa and out, tshwarege. Re sena untouchable, sebopeho. having no shape. Hallelujah. Amen. Re itsamaela We were fela. just Re walking, sa tsebe hore pele le morao not ke knowing kae. back and Re forth, sena tshepo. without Ha ba hope. re ka mo re ho a khunama. When they said you Re ne need re this ya re side, we would khunama. go and kneel. Ha ba re ka mo ho a sebetso When they tjena. said we Ha went ba re like tlola this, mollo re a they said tlola. jump the fire, we Ha would ba do re that. enwa metsi ke ya Drink wa this nwa. water, we would Ha ba drink re it. tlotsa oil ke e wa tlotsa. Apply oil, we would do what Re they sena mo said re must re ka do. tshabelang We had no teng. place to run to. Tshepo e se teng. There was no hope. Hallelujah. Amen. But Impa, Modimo a bona go tshwanetse God saw it worthy. that ba Hore those, bana these ones, ke ikgethetseng bona, I have chosen for myself. they must know Ba tlamehile ho tseba sephiri, the mystery. ba tsebe sephiri se nepategile. They must know the mystery that was hidden. Hallelujah. Amen. E leng Jesu o phelang hare ho Being nna. Jesus who lives in us. Hallelujah. Amen. And that is hope. Eo ke tshepo. Ke yena tshepo. He is the hope. Hallelujah. Amen. Batho ba bangata Many people, they are saying hore mara ba re empa
sizobalekela kuphi? Where shall we run to? Tshepo e ho kae? Where is the hope? Tshepo e ho Jesu. Hope is in Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bona, Look, tshepo e etsa hore re ska ba le shame. hope makes us not to have a shame. Re ska ba le dihlong. It makes us not to have a shame. Hallelujah. Amen. But sebe se etsa hore re be le dihlong. But sin leads to shame. Amen. Amen. Sebe se etsa hore re ipate. Sin makes us to hide. Bona, ne re sa tlole mollo letsatsi le We tlhabile. wouldn't jump the fire during daylight. No. Why? Hobane. Ka hobane se re ne re se etsa Because what we were doing was shame. dihlong. Was shameful. It was shameful. Ho no swabisa. Hallelujah. Amen. Ke ka moo ne re etsa dintho tse patehileng. That is why we did the hidden mysteries. But ka baka la Jesu, But due to Jesus, ha re sana dihlong. we are no longer shameful. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hobane mopholosi wa rena wa For phela. our Savior lives. Amen. Amen. E re ke botse potso a Let me ask this question. ke ka lebaka la eng tshepo? For what reason now hope? What is the reason for your hope? Lebaka leo o tshepang ka lona ke le feng? Hallelujah. Amen. Ke ka lebaka la eng? Why? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. A ke itse karabo ya hao, I don't know your answer. but nna karabo ya ka ashe. Empa my answer is this one. It is because of the endurance and the courage of scriptures Ke ka lebaka la mamello le kgothatso ya mangolo that we might have hope. hore tle re be le tshepo. Hallelujah. Amen. Ha se ka baka la bokgoni ba ka. It is not because of my abilities. Ha se ka baka la bohlale ba ka. Not because of my wisdom. Amen. Amen. But ke ka baka la mangwalo a ngwetseng, It is because of the scriptures that were written a re rotloetsang that are encouraging us hore re khone go ba le tshepo. that we may have hope. Hallelujah. Amen. Ke ka lebaka leo re na leng It tshepo. is for that reason that we are hopeful. Amen. Amen. Nhla ashi. Here is a point. Batho ba bangata Many people ba batla ho tsamaya le Jesu o a sa eng sefapanong. wants to walk with Jesus who is not going to the cross. Hallelujah. Amen. Ha ba batlo ho associate le Jesu o a fetang dikgwetlong. They don't want to be with this Jesus who is going to the cross. A ba batlo ho associate, a ba batlo ho sebetsisana They don't want to work together le Jesu o a fetang mo dikgwetlong. with Jesus who is going through trials. Hallelujah. Amen. And ba lebala hore And they tend to forget that out of the cross, ho tswa sefapanong, that's when we were born. ke moo re ileng ra tswalwa teng. Hallelujah. Amen. Out of the suffering of the cross, Ho tswa matshwenyehong a that's sefapano, when nna le wena re pholositswe mo ke teng. moo we were saved. Ke mo re bitswang bana ba It modimo. is where we are called the children of God. Hallelujah. Amen. Hobane suffering produce perseverance. Matshwenyeho a tlisa mamello. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Mara matsatsi a re phela mona. But the days that we live in, Ha re batle ho feta mo suffering in order to persevere. we don't want to go through matshwenyeho hore re tle re mamelle. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But let me tell you, Empa re ko bolelle, suffering will produce perseverance. matshwenyeho a tla ntsha mamello. Easy come, easy go. E tlang hanyane, e tlang ha bobebe, e tla E tsamaya feta ha bobebe. hona ka le potla le e fetileng ka lona, e feta ka lona. Yes. Hallelujah. Amen. Ka speed se e fitlang ka sona, e feta ka Yes. sona. Lebelo leo that it came with, it shall go in the same. Hallelujah. Amen. Perseverance e tlisa character. Mamello e tlisa semelo. Jesus. Re phela ditshiung tse ileng hore We live in the days that re na le ba Kriste ba senang character. we've got Christians who don't have semelo. Ha bana bothata ba o ka rohakana. They are not ashamed of just Ha bana bothata ba o ka tshwarana ka matsogo. They are not ashamed of just fighting public. Ha bana bothata ba hore e re ke chike ke reporte. They are not ashamed to just go and mess up on the other side. Ke tla bua I'll come back having
wiped off, ke iphumula melomo. clean up my lips. Hallelujah. Amen. Perseverance it is a character. Mamello brings the semelo. Hallelujah. Amen. Re hloka ho ba le character. We need semelo. What kind of character? Semelo sa mofuta ofe? Jesu, Jesus. the hope of glory. Tshepo ya kganya. Jesus, Jesu. the hope of glory. Tshepo ya kganya. Character it tlisa tshepo. Semelo se tlisa hope. Hallelujah. Amen. But ha o sena semelo, But without the character, o ka se be le tshepo. you cannot have hope. That's why o kgona go ya koo. Ke ka hoo you are able to go there. Ke ka lebaka leo o kgona go ja, It is for that o reason nwa, you are o able to etsa, eat, drink, o phela, do, o live, tsamaya. walk. Hallelujah. Amen. Because of character ha iyo. Ke ka lebaka la hore ha ona semelo. Tshepo ha iyo. There is no hope. Hallelujah. Amen. O matha ka mo le ka mo. You run left, right, and center. Hallelujah. Amen. But Jesus, the hope of Empa glory. Jesu tshepo ya kganya yo. Jesus, the hope of Empa glory. Jesu tshepo ya kganya I don't yo. know what you are going Ha ke through, tsebe ho feta ka hara but eng. Jesu ke yena tshepo ya Empa maphelo a there is rona. Jesus who is the hope of our lives. Hallelujah. Amen. Ke yena fela He tsela is nnete le the only bophelo. way, truth, and the life. Hallelujah. Amen. Jesu ke yena tshepo. It is Jesus who is the hope. Ke yena tshepo ya He is the maphelo a hope rona. of our lives. A re tloheng ho matha. Let us move A from re running tloheng ho tsena around. re Let tswa. us move from A re going tloheng in ho and roka out. hore pholoso e rohakiwe. Let us move away from having Because the of gospel character ya being rena. insulted. Ka lebaka la semelo sa rona. Hallelujah. Amen. A re kgutleleng ho Jesu. Let us come back to Jesus. Amen. Amen. Bibele e re, The Bible says, when it was time for him to go ha through e ne the e le cross. nako ya hore a tlo feta a ye sefapanong. Hallelujah. Amen. O re, Father, if this is possible, He said, ntate haebane ho no ho kgonahala, let this cup pass by me. e ka re senolo sena se ka se fete ho nna mona. Hallelujah. Amen. But he remembered Empa a hopole the bigger picture. setshwantsho se seholo, Hore bana beso that my siblings, ba tla sotleha if I don't go through my this. brethren shall suffer ha ke sa fete ka hara ntho. Hallelujah. Amen. Then he went to the cross A ya sefapanong so that nna le wena kajeno hore you and I re today kgone ho bitsa bana ba Modimo. might be called the children of God. Hallelujah. Amen. Ho bohlokwa hore tshepo ya rena e dule ho It Jesu. is painful to have our hope in Jesus. Hallelujah. Amen. It is very key and essential Ho bohlokwa haholo that tshepo ya rena e dule ho that our Jesu. hope be in Jesus. That re tlohele ho tshepa We may dinthong. stop trusting Re things. tlohele ho tshepa dintho tseo Stop trusting things tse re na le matla hodimo ha that we tsona. have power over. Hallelujah. Amen. Dintho tseo di beilwe tlase ha tsamaiso Those ya things rena. have been placed under Empa our rena re di authority, phahamisitse hodimo. but we have exalted Re them tshepela high ho above. tsona. Trust in them. Ha re sa tshepela ho ntho No tse tlameha di dule tlase ha maoto a trusting rena. we no longer hope on things that are under our feet. Hallelujah. Amen. Bibele e re rena ha re mesela. The Bible says we Re are not the dihlooho. tails but the heads. Empa rena re phetotse dintho. But we have Ha re sa reciprocated ha re sa things. tsamaya bjana ka We no dihlooho. longer walk Re as tsamaya heads, bjana ka but mesela. we walk as Re the tsere tails. dintho. We took Re things matha ka and tsona. running with them. Ntho tse tlamehang ka be re laola The things tsona. that we should Di be laola commanding are rena. commanding us. Hallelujah. Amen. Re matha ka dilo. We run with things Tse nka be re ya di busa. that we should be ruling over, But tsona di busa rena. but they are ruling over us Ka baka la hore character. because of semelo. Amen. Amen. Re tlohile. We have moved away. Hallelujah. Amen. Bibele e re bad company corrupts good The character. Bible says mofuta o mobe wa batho o bodisa mofuta o motle wa batho. Hallelujah. Amen. We need to come back Re hloka ho kgutla to Jesus, to Jesus. who is the hope of E leng glory. tshepo ya kganya yohle. Hallelujah. Amen. A ke tsebe hore ho etsahalang bophelong ba I hao. don't know what is happening in your life. But today, Empa ka sheko le I want us to come back. ke batla re kgutle. A ke tse o e lahlile I kae. don't know where you might have lost it. But today we are Empa coming ka sheko back. lena re a kgutla.
Hallelujah. Amen. Tshepo ya rena e ho Our Jesu. hope is in Jesus. Tshepo ya rena ha e Our ho hope, batho. it is not in man, Tshepo ya rena but e our hope, the hope of glory. ke tshepo ya Who hao, is e Jesus, leng Jesu, the author moqadi wa maphelo a of rona. our lives. Hallelujah. Amen. Ke yena a qadileng dintho He is the kaofela. one who began And then ke everything, yena a tlo fetsang dintho and so shall kaofela. he finish Hallelujah. everything. Ha e dintho tse re di Not matisang. just these things Ha we e are running batho ba re ba after, not matisang. people that we are Ha e running dimpho tse after, re di not the matisang. gifts that we are But running mongo wa after, dimpho, but the mongo owner, wa the dintho tse re di source of matisang. all these Ke things that we yena are running fela. after. He is O the e leng hore ke only kganya ya who is the lefatshe. hope, the glory of the world. Hallelujah. Amen. We need radical hope. Re hloka tshepo e fetolang maemo. Hallelujah. Amen. Ha ra tla mo go tlo We are tsikinitlana. not here to, yes, To play around. go bapala. Ha ra tla mo go tlo bapala We diketo. are not here to play around. Amen. Amen. Hobane Satane o a rora. For the devil is roaring. O a rora. He is O roaring, batla o aka mokwinyana. seeking the one he might devour. You see bophelo bo o bapalang ka Wa bona bona. the life you are O playing ntse o sweng ka hore ke baka. Ka le leng la pretending that matsatsi it's yours. bo tla batliwa. One day that life shall be Modimo o tla o demanded. botsisa God shall hore ask what you, have you hore done? o entse eng? O tla araba o You- reng? how- What shall you answer and say? Hallelujah. Amen. Tlohela ho bapala. Stop playing. There's no time to play. Ha hona nako ya ho bapala. We are going to pray. Re tlo rapela. Hallelujah. Amen. We are going to pray. Re tlo rapela. We are going to come back. Re tlo kgutla. Amen. Amen. Mo re sentseng. Where we might Wa have missed bona it. taba ya- Come on now. Jesus. Come on, Lord. Re hloka go kgutlela We into the need to come basic. back to the basics. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Taba ya go tsamaya nna ke tsena kereke. I'm just church Mina going. ngihamba I'm just a ibandla. church Ngumuntu goer. okhulekayo. Ke motho a rapelayo. Mara ngapha uyangena. Empa ka mona wa Bathi na kena. umlilo yenka Ngapha ka mollo uyayenka. ke ona Bathi jumpa, na wa ubamba ufake ngapha. And you are giving Ungakhulumisa them abantu faka help. ngapha. Don't say O anything to sentsene people. o You etsa. are still doing Mara those o re things. Empa nna you ke are ya saying, I rapela. am a prayer Ha warrior. re mo ho tlo We pusha are not here program. to push the program. But we are here to help maphelo a Empa re batho. mona ho tlo thusa the lives of Hallelujah. people. Amen. 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 Re ka se bapale ka We mmuso wa cannot play with modimo. the kingdom of Re ka God. se bapale ka We bophelo ba cannot play batho. with the life of But people. we need bophelo bo That fetohang. the life that changes. Hallelujah. Amen. 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 Eish, bana ba modimo ba thwasa ile bana ba mo People eish. of God are being initiated, being people of God. Come on. Hallelujah. Re tormenta ke memoya ya dingaka, re tormente ke memoya ya masangoma, re We phulusitswe. are tormented by the spirit N- of sangoma angeke. and witchcraft. No, Not saved. che. No Ha o ways. etsagale. It is impossible. Hallelujah. Amen. Because of mophulusi wa rena wa For phela. our Redeemer liveth. Mophulusi wa rena wa Our phela. Redeemer O liveth. matla He ohle. is all Ha powerful. hlole ke He letho. need- Bjanong ke ka lebaka la eng e tlameha re For what mathe. reason are we Re supposed to run shiana. around? Re Running batlana on le oath, tshepo. seeking for A le hope. teng a phela. When he is there, alive. Bibele e re a re The kgetha. Bible says Out he of chose us. ditjhaba-tjhaba, he chose Botsama us. tsweleng, he chose us. A re kgetha. He chose us from the nations. Hallelujah. Amen. But if re tlo bapala pholoso, Empa haeba we are going to play ao this ka gospel, marekwale. we might as well close it. Amen. Amen. Moruti ka marekwale. We might as well close it, Re Moro, dule hae. and stay at home. Ka marekwale. We might as well close it. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hora. Hafu ya phutheo. Half of the E etsa congregation bothokoza gogo. run into Abotogoza Gogo. Mosebetsi wa rena ke eng? What is our duty? Eh? What is our duty? Hallelujah. Amen. Mosebetsi wa rena ke eng? What is our duty? Ntse ke na le mophulusi wa I ka. A still phela ka mohare ha have my ka. Redeemer who lives I within me. refuse. Ke a hana. No ka mare tsose ntwa. No, we might as well ignite the fire. Ka marelwane. The fight. We might as well Amen. fight.
Hallelujah. Amen. Lentswe la Modimo le re, The word of God says, the only prophet Elijah are now will stand for mmuso wa Modimo. Are let them call their gods. said, Ba ka no ba bitsa. Bona ba ka no ya kwa ba yang they teng. might go where they want to go. Today I'm saying, Kasheko lena ke o nkutlwe hantle ke re ba ka no ba bitsa. Ba ka no ya kwa ba yang Go teng. wherever you want to Hai go. ho Jehova o But re not with modumela. the Jehovah Hai we ho believe in. Modimo o re Not with the modumela. God that we believe Not in. ho Jehova o It's re some motshepa. Modimo that we hope Hallelujah. in. We are going to pray. Re tlo rapela. Amen. Amen. Dintho tse o tlamilweng tsona. Things that you have been bound with. Dintho tse o di The things bofileng. that have been bound Today on re you. a hlobola. Kasheko, Re we a are breaking lahla. them. We are Ha o throwing sa them tlo away. kgutlela ho tsona. We are not Ha o sa longer tlo di going back khumamela. there. No longer bowing down. In Jesus' name. Jesus. Ha o sa tlo rapela dintho You tseo. shall not pray Ha o and sa serve tlo those shiana things. mo morao ga tsona. You will never Ba re run no ha after o them. robale. You Tlameha ntho e dule ka mtlasa msamelo hore o kgone no. can't sleep without hiding things under the pillow. No ways. He is the hope of glory. Yeah, not tshepo ya kganya yo. He is the hope of glory. Yeah, not tshepo ya kganya. We are going to pray. Re tlo rapela. We are going to pray. Re tlo rapela. We are going to pray. Re tlo rapela. Ke kopa bo mamoruti, bo ntate moruti kaofela. Ke kopa re tle. All the pastors, let us all come to the front. Hallelujah. Amen.